Ini hai tin na review nai tin ke mobile camera ni setting kaitha milai ke nangmani first ke tama nai likira nai sakang setting o thangni camera sakang open khaji moni pore nai yang setting orja click khaji boni pore ke location tag kaisa bumung oro nai todi location tag location tag or jaga o on khairo kangge je jaga photo bunai o jaga ni location ni bumung save ung tornai ulo o jaga ni bumung pogla hangke o photo o details naila hangke purana o location ni bumung oro save ke tornai kaisa trick back khaji kaisa number 2 take te kaisa trick hingke yak phono khe photo click khaijaknai yafa phono khe na photo bono hai bujak thangnai automatic ni bono on khaiyoni hingke sakang camera o click khaidi boni pore haini setting o thangdi setting thangmani pore haini shooting method tong kaisa naimo omo shooting method o click khaidi haike boni pore orja tong show pam omo off ung tong tabo naidi bono on khairdi yafa phono khangge photo bono bujaksni haini selfie na ro hingke omo nang samunang belai ke samunang number 2 pailha number 3 te kaisa tongo te kaisa hingke camera ni te kaisa setting omo ke 3 number belai ke nangmani omo ke volume button banya je fan kham video recording khaimawo tei photo click khaimawo tei zoom out khaimawo zoom khaimawo zoom out khaimawo boni setting takhe naileni camera o sakang hadi camera o hamani pore setting o thangdi setting o thangmani pore o tola thang scroll khai thangdi or jaga tonai press volume key to suijak tonai kaisa or jaga o click khaidi oro click khaimani pore naidi oro take picture record video zoom system volume oro nang bor jaga select khainama angke record video o khainanai tabo angke na bobaini video record khaimala camera on khaidi volume button chindi ingke video record na ha noni automatic tabangke asangna joto naitongmai rokno hambai tei subscribe khaidi katal tong hangke share bo khaidi tei support bo khaidi tei bo omo hai nangmani setting ni rokno phunuknai khaibi hambai jotono na।